What's up guys, they call me Kijana wa Onsongo and we're hanging out with Joy from Nairobi TV. Joy from Nairobi TV. Tuko hapa ndani ya Nairobi TV. Na niko hapa na Joy mwenyewe guys. Subscribe to this amazing channel. Channel tuku. Nyamraitoi. Wewe mundu na ama people's business. That's supposed to be. Ona muhujane kera kumenya wikaga ati uruthonde ka bia cigana githo kamu gicunjire 10. No aka mind your own business. Kamu ka mind business ni kuga ti irumi. Mundu ya kura mind your own. Ni ukarora niki murateithania nake gwajeru gutiga kumwira mucene waku. Ona muhujai kwira mind your own business. Kumure kuma muthe dukanende kumenya thonde ka bia cigana dukanajitie fast food nikio umenyete. Wa maidire my business nginya wikinya kumenyaga uri njitagia cigana kahenagia ngombera. No nginya no amutwarire mucene ni thina waku. Fast fruit ni kumaanisha wamune musara mugima. Kogo ri akamenya turaga ngiri 10 uri ne ya ngiri na mata kaiyo. Maidi ate weika. Na no nginya tware mucene ucio. Ingi utwaragira mucene nake ukamenya wake. Yes. Akaja kurutira uiro ofuthi uiro ruto makanitha-ini muthe wa mucene ne komaraire kimarakomire mutumia akwa arajirire mutumia akwa ti muthaka macio mahunje ma thiko ici. Nyonire andu eri ma odeinirwo muthe ni miri nao tandikai hau. Mary ni odeinirwo ni ongereirwo ndebe atiga gutuika pastor atuika referend na ni wega tondu ni ohota kuiya andu thimuiyire ni uri refo riu ari okorora urarutaga 10 uri mune ya kibao riu ena refo ya kuhingura makanitha riu ona kende kwata kuhingura makanitha maingi riu ena refo ni araheirwo marwa riu makugo nake hingure branches yake mahana na uri ungi wathire na ikuru. Yes, andu meira ya ana ndoro kasi na gitahi mamurirwo muthe gitahi uriku tajira gitahi uriku gitahi uriku amurirwo andikai hau tumenya ici maongerereka mukongerera report mugatumenyithagia ai oda midress kwa iti yoke oena ni senero ni maundu mangi no nginya mugakimenya mukamenyera kundiramenyire bei ona mundu urandumeire gift mwitikie ndiragia arata guku mitandao-ini sine midress cia ngiri na kindu ni ngiri kana ni cia ndora mutikandinie matu heyoro. Yes, heyoro ni gitahi wa don home gitahi wa don home ri ni sister ya muka muigai wa Njoroge. Ni sister ya Stacy akoragwo yani gwe sister ni brother ya Stacy. Yes, na akoragwo bado makonetete na ungi matarainie na ungi gitahi ura muici gitahi ni kamukora na kogote kaiyire ndo ni ndikana muiki wikaga show na kule mbere jamwa tuia foragirwo ku ya sano kire show imwe nene muno iko mitandao-ini mwenda guthi kumiona mumione no momenya no kwena show kuri iyeirwo muiki murata witu twekaga show nake tene basa kese cio thirire gwa gitahi gitahi yite andu diaspora bora utika bodo uguo so ai gora kanitha riu waka introduce riu muka na maundu mangi akoke brother ya Stacy muka wa muigai wa Njoroge ndoro kasi wa Gacagua ndoro kasi ni ndona handu kanitha-ini ka kimundu kiria ndigo tirangia nire tondu riu no akigua riu ne mutu etagwo ndu ne muheshimiwa aya wekomoragwo ni kiburi nonsense